Jotona lamsogo the secret of life YouTube channel tini haina hainoni boy tek esa gutar update video to be figure toma update video hinki tinok ani ebake sini o video ne title tai thumbnail no boy kamgan soyman kana chung tini photo pic eba bokokna sana tangoi tong tabuk social media o ko ekta video ebake tabuk social media o ko ekta topic na tuye markina viral tongmani nungjago aunro kumina kana ka tabuk social media o onekta na viral tong abo bahai viral video eba bahai viral o hinke controversy auno kumina kana controversy mo YouTube krukoi naki controversy Abir versus Madhavi tai Esther versus Archana Victoria versus Madhavi Shurbi haisi chung nungjago fighting chung tini khanai je Esther deborma tai ajaga tai ge khoroksa buri tongo Archana bor khoroni kusara chung tabuk nugui tongo je controversy ngoi tongmani fiaba a jaga o chung kaham ki khanai sabo kaham ebaki ar saboni chaya Esther deborma ra kaham na Archana deborma kaham bor khoroni bisingo tamo unglai kya poila sabo walai ni bakoi cheng ebaki controversy khaina goi cheng abo bebak na semanai aboni bagoi o video no poilan sim paitok jara nai tongni and video no tawuk jara subscribe kai di and bor khoroni ke jaro norgeta one chuk abo kicha comment sari mane ke sabo kaham te sabo hamia or shon bul tong abo kicha comment sari firing ke chung direct ma poilan sai ri nai abo ke direct sai ren je ar saboni chaya tong aro ungkha Archana ni chaya tong au an dela baite mone chong nor tawuk kuben khanaka aro Archana deborma ni chaya tong ang tangai okok saka hingki nor kaham ki khanai nedi je jaro Esther deborma video ebaki blog videos namoi tongo an jaro pongkos moi khorche chila Esther deborma no khokhami ebaki bini video no tui rus khinani chengkha au tabuk nor kaham ki bujimang khana je jaro Esther deborma video snamboi upload ru ebaki Esther deborma ni YouTube ni video no rosawoi ebaki khosawoi pongos mungoi khorche chala bobini Facebook page Esther deborma no rus khinani chengkha aboni bisingo pongos tai Esther deborma bor khorongni kichemicha mahaiki ngui tongmani jorawo ab je pongos ni comment section check khai nekita Esther ge pongos ni comment section check khaimani jakawo Archana deborma ni comment nukha abo bo talso ge no chini Esther no bo comment kai skaka hin kitabuk norok no wanchuk ne dije Esther deborma bo Archana no tamo klaimani tongkha tani bagoi bo no talso ge sai khan le je Archana Esther no hinke aboni pore chini Esther bo Archana ni Facebook page ebaki Archana to reels khayu ahai khayu Archana ni Facebook page no kaham ke habui nai kya Archana o sim ahai no bui bono comment sitra ebaki comment hamya khake bo abono tuyoi rose khemani ebaki kok samani nungjaka and same aige no khaika chini je Esther deborma bo Archana ni je comment kheme talso ge na comment kheme abono tuyoi bo rose kene chengka abono hidi borok tini mahayo shuru ungui tung ebaki mahai controversy inke no tawan chuni je pola chengai sabo pola chengai oro ongka Archana deborma ni ge Archana deborma tai chini Esther deborma bor khoroni bo ani video nungui tongkana hinke ang abone sanai Archana deborma no je nung niji buino comment hame khayo hinke nora buitam khlainai haidaba hinke buino comment hame khema chi nung ma ke jori jago hinke nung buino comment hame khema hinke nung tomone bo hangjak hinke o video jotobani share khedi tang hinke chini Esther deborma nugoi a video no mutu sajak thu ebaki Archana deborma bo ani o video nogoi kicha rasimung ebaki kicha mutho hainai tabuk Archana deborma bo ani video tui controversy khaina phajang thangai mano haidaba hinke bo controversy khaita mannai social media ta mannai na je social media tabuk choli tuma abashi hai khana do norok joto kobong lukono wanchukoi tongo wanchuk mano je sabun chachaya norok no ngodi abaro sabun chachaya norok no sali hinke ani mote ang sai khani kache or Archana ni chaya je bini video nayoi ngui tongmani joto bebak no nayoi ora direct sauche Archana ni chaya